Dakle, mi prema propisima Svjetske trgovinske organizacije ne smijemo zabraniti uvoz. Ali naši propisi kažu da u hrani, a pazite, kukuruz ulazi u masu proizvoda kao komponenta, jel? Da u takvoj hrani ne smije biti više od 0,9% GMO primjesa. To je propis koji određuje, dakle, ja vas jedino pitam da li ste vi kad bili, ja ne hodam po samoposluživanjima, ja ne kupujem hranu, ali da li ste vidjeli i jedan kojem je označeno da sadrži GMO sastav. Dakle, ako ima više od 0,9% mora biti označeno, ako ima manje ne mora biti označeno. Označeno, onda je to označeno tako sitnim slovima da čovjek koji je prešao u zrelo doba više nije u stanju to pročitati. Jel? Dakle, proizvođači koriste sve moguće tehnike. A zašto to? Zato jer je uvijek GMO jeftiniji, dakle sirovina jeftinija od ove konvencionalno, a da ne govorimo ekološki proizvedene. Jel? I kao takva je jako poželjna trgovcima da ju uvezu jer je jeftinija, a mogu ju prodati po normalnoj ili po višoj cijeni ovdje. Jel? Sad je samo pitanje koliko će naše inspekcijske službe biti pažljive, koliko će to djelovati na tom pravcu. Kod nas jedina institucija koja ima pravo kontrole je Republički zavod za javno zdravstvo u Zagrebu. Međutim, ja bih koristio priliku da ovog času isto naglasim. Prve analize koje su provedene na hrani, provedene uzorak u Osijeku, Zavod za javno zdravstvo. I kad su analize objavljene, od 30 uzoraka 14 je sadržavalo GMO primjese. Kad su analize objavljene, ministar je smijenio ravnatelja i prebacio pravo samo na zavod u Zagrebu. Ja vas pitam zašto je to napravljeno. Dakle, u svakom slučaju vrlo sumnjiva. Da ne spominjem to da neki službenici tog zavoda, kao na primjer doktor, javno na televiziji izjavljuju da GMO nije opasan po zdravlje, iako ima brdo znanstvenih referenci koje pokazuju da je itekako opasan po zdravlje. Multinacionalne korporacije, da bi ušle u neku zemlju, trebaju kupiti ili utjecajnog političara ili utjecajnog znanstvenika. Dakle, to su metode standardno, ono što mi nazivamo koriste u poslovnom svijetu. Koliko smo mi kao zemlja sposobni da se tome othrvamo, to je drugo pitanje. Ali to su elementarna pitanja nacionalnog interesa. To bi trebao biti naš strateški nacionalni interes. Ja pitam, a zašto ministar koji postupa na takav način ne odgovara za to? Zašto se tog ministra ne pozove, ne pita, ne pogleda koja je to njegova, ajde recimo, korupcijska veza? Zašto ministar koji napravi obavezno protiv hepatitisa B sa genetski modificiranim lijekom, dakle, majka rodilja kad dođe u rodilište, ona ne zna da nakon poroda odmah njeno dijete je cijepljeno sa takvim cjepivom. A da ne pričamo koliko je to opravdano ili nije opravdano. Ja tvrdim da uopće nije opravdano cijepljenje široke populacije, samo određeno ugrožene skupine bi bile potrebno cijepiti. Ali sad smo skrenuli na jednu temu. Skrenuli smo i otvorili smo jedno sasvim novo područje koje je itekako zanimljivo, što bi gledatelji volili čuti i o tome. Ja bi se želio držati teme našega sjemena. Znači, hrvatskoga sjemena, naših instituta koji su još na neki način koliko toliko u liberalnom tržištu. Ja bih volio da mi imamo plansku ekonomiju, znači da planiramo, da imamo kvote, da proizvodimo ono što nam treba, da viškove izvozimo. Imali smo primjer, naša govedina, naša junetina koja je bila ekstra cijenjena u cijelom svijetu i dan danas je izvozi se van, a nama se dovozi ne znam ni ja što između ostaloga. Koliko su hrvatske oplemenjivačke kuće, koliko su do sada, mi imamo kvalitetno kukuruza,
neke uvozne, apsolutno nema razlike u prinosima, jer ja znam, radio sam i jedne i druge. Imali smo primjer nekoga kukuruza jedne strane kompanije usjeva GMO koji je bio zasijan pa se morao uništiti. Bilo je uništavanje toga, da li je to na kraju bio GMO ili nije bio. Ali koliko nacionalni instituti su dobri za ovu našu državu? Gledajte, tu moramo naglasiti jednu stvar. Bez obzira koliko se reklamiraju, recimo, vanjske sorte, vanjski hibridi, još uvijek su naše sorte na prvom mjestu u potrošnju u Hrvatskoj. Tako recimo kod kukuruza, kod BC, ti imaš njihovoga, kako zove, pajdaša, kojega se troši više nego bilo koga kukuruza. Što je recimo kod Osijeka njihova pšenica srpanjka, bez obzira koliko ima tuđih pšenica iz svih, ne znam, zemalja, kako god hoćete, ali ona se više troši nego druge sorte, pa naše soje, osječke soje, bez obzira na druge, dobro, mi smo kod soja jači nego što su drugi, dakle imaš... Imamo naše djeteline, osječku 66. Da, ali međutim ima nešto drugo kod... Stalno se primičemo u Europskoj uniji i ja sam slobodan da kažem da su normative Europske unije slabije nego naše. Mi smo imali bolje normative prije nego što imamo sada. Ja sam imao nekoliko aprobacija u svom sjevu. Tipična biljka koju sam morao ukloniti i tako dalje. Mislim, ja to znam. Ja bi sad htio, recimo ovo kad smo mi taknuli, mi imamo svojih vrsta, određenih biljnih vrsta, koji su nam super vrste. Recimo, mi smo imali recimo svoju salatu, kristalku, zagrebačka kristalka, to može se mjeriti s kojom god hoćete kristalkom na svijetu, mi je više nemamo. Možeš uvesti, ali uvesti i španjolske, ja mislim da Španjolci prodaju kod nas i tu salatu, jer su oni nju kod sebe, ne znam, 70. godina registrirali i nikom ništa, znate. Varaždinsko zelje. Međutim, šta nam se događa? Događa se da imamo propise gdje članice Europske unije koji su vršile analizu sjemena, mi ga nismo dužni kod se analizirati. I ne analiziramo. I zato moramo gledati papire od Europe, papire i mi ih prihvaćamo kao takve, samo ih prepisujemo. I nama se događa ono što se događa. Dogodilo nam se recimo da je ušla lucerna osječka, koja ne bila osječka lucerna, ona je došla konkretno recimo iz Njemačke, što nije slučaj sa Njemcima, ali samo naš prigovor sa naše strane, Njemci su dosta revni u odnosu na tu svoju proizvodnju, oni su brzo našli osobu koja je napisala deklaraciju i apsolutno uvjerenje za djetelnu koja nije ta. To su napravili, a drugi to ne čine. Vi dobivate iz Italije, dobivate koju god hoćete sortu, da tako kažem, koju treba, bez obzira što nije ta. Izuzetno lijepo pakiranje. Lijepo pakiranje, s jedne strane. S druge strane, najveća je naša nesreća, evo tu je još prije par godina u Križevcima je bilo natjecanje vezanja bala, ne znam, engleski ljulj, pogotovo što su u Križevčani imali svoj engleski ljulj, ne znam, od pokojnog Grome Gračana, koji je samo rekao nemoj ga rano posijati da ne smrzne. Ali ako si ga posijao da se on lijepo ukorijeni, budi bez brige koliko će on dugo trajati. To govorim zbog toga što je rano u proljeće posijan taj ljulj, u toku ljeta su vršene natjecanje o visokom prinosu, o vezanju bala, idućega proljeća niko je samo maslačak. A za ljulj se govori da engleski ljulj može trajati 10 godina, može trajati ovoliko i onoliko. Dakle, mi smo uzeli sjeme, pita Boga odakle. I koje nije kod nas moglo izdržati zimu. Zato ja govorim, pogotovo što su naši to stari agronomi, stari pokojni agronomi govorili, čuvaj ono što imaš. Jer ne može se mjeriti ni jedna biljka, da tako kažem, koja dolazi izvana sa onoma koja je tu, ne znam koliko dugo se prilagodila, izdrži sve moguće nedaće što druge ne mogu napraviti. Kad smo već kod ovoga, spomenuo sam recimo, mi smo ove godine izvezli kukuruza, ali prošle godine izveženo 403 vagona, 4030 tona kukuruza izveženo. Čekajte, mi smo toliko kukuruza izvezli zadnji put 1986. godine. A zašto smo ga izvezli? Izvezli smo ga zato, hvala Bogu, da ga kupuju zato što je dobar kukuruz. I tako da je naš jedan dio kukuruza čak išao u Ameriku. To ljudi kad čuju, pomalo se križaju. Pa koga je izvezao? Izvezao ga je Pioneer, ali ga je proizveo u Hrvatskoj. Sad, zašto ja čisto govorim? Zbog toga, to je, hvala Bogu da je to tako, jer recimo gazda, ili kako hoćete, jedan iz Pioneera, koji je prije 20 godina i više, kad je rekao da kukuruz, najkvalitetniji kukuruz koji Pioneer promeće u Europi, to je hrvatska proizvodnja. I to je rekao njihov čovjek koji je bio zadužen za Europu. Dakle, nije on rekao to iz čiste kurtoazije, jer nam je Bog dao zonu kukuruza i zašto bi neko mogao imati bolji kukuruz nego mi. Dakle, kod kukuruza ovo što imamo, kod soje imamo prvoklasne soje, ne moramo se bojati GMO-a, ne moramo se bojati ničega. Ne znam, recimo kod ječmova imamo savršene ječmove,
od našeg Osječkog instituta. Ne znam, dakle, sve su nekako se podijelili, BC ima on je glavni rezan kod kukuruza, Osijek je kod soje, kod ječma i tako dalje. Onda, ne znam ja, i agrigenetik, opet je dobar kod pšenica. Dakle, to su naši, onda, recimo, kolega Jošt, on više gleda na kakvoću robe, jer, recimo, kad se spominje Divana, čujete, sad ja nju spominjem, vršimo nekakvu reklamu, u nekakvim pokusima u Austriji, među 40-ak sorata, 3 godine zaredom ona je bila na prvom mjestu. Što se tiče kakvoće. Dakle, imaš vrlo kvalitetnu robu. I sprosti zmaja, vidim, da ne uzimam vrijeme, od 60 i ne znam koliko sorata koji smo vršili pokuse, ne znam ja, u Vinkovcima, zadnji pokus koji je bila, to je bilo prije 4 godine, od tih 68 sorata, nijedna hrvatska sorta nije bila u C klasi. To su sve dobre krušne pšenice. Prema tome, ja ne vidim razloga da neko sad meni uvozi nešto sa strane da je bolje nego naše. Nije bolje. I zato što imamo, čuvajmo. I još mora jednu stvar napomenuti, meni je žao da, i moram ovo reći, da kad se govori o sjetvi vlastitog sjemena, kad se govori da možemo uštediti nekakvih 700 kuna po jednom hektaru, zašto blefirati, zašto ljudima stvarati zlu krv u odnosu na vlastite oplemenjivače, vlastite sjemenare? Jer ako ukupno košta sjeme po jednom hektaru prosječnoj potrošnji sjemena od 270 kila, vi ste došli na vrijednost sjemena po hektaru 700 kuna. Kako to može neko uštediti 700 ako onda njegove ne košta ništa? Da. Nego ne košta ništa, njemu ne treba dorada, njemu ne treba otpad, njemu ne treba zaštita, ne treba ništa. Prema tome, ne možemo blefirati prema svojim članicama, budimo maksimalno iskreni ako hoćemo da nas podržavaju. Točno. Ja sam htio nešto reći isto o toj proizvodnji, samom ciklusu proizvodnje još sjemena. Malo se više na to na neki način posvetiti. Taj ciklus koji traje, rekli ste sami, 13 godina da bi se stvorila jedna biljka. I sada to na neki način zatrt. Pa to je po meni, to je malte ne tragedija. Ali mogu reći, spomenuli ste varaždinski kupus. Danas vi možete dobiti sjeme varaždinskog kupusa u Hrvatskoj. Međutim, ono nije proizvedeno u Hrvatskoj, ono je proizvedeno u Italiji. I kad pogledate taj kupus varaždinski, koji se zove varaždinski kupus, koji je došao iz Italije, kad ga usporedite sa našim varaždinskim kupusom, onda se to pokaže da to uopće nije isti kupus. I nema veze jedan sa drugim. A to je opet ono kad smo spomenuli aprobaciju. Dakle, kontrola sjemenske proizvodnje. Vi ste rekli, kad ste proizvodili sjeme pšenice, vi ste morali svaku biljku koja je odskakala fenotipski po visini, po nekom izgledu, vi ste ju morali čupati. Odakle se ta biljka pojavila? Negdje može zapesti, jedno zrno ostane, prenese se, dođe strana. Može i ptica donijeti. Može ptica donijeti. Dakle, u doradi 1000 načina ima. Može čak pšenica je samooplodna, ali ima 1% strano oplodnje. Može čak i strano oplodnjom da se stvori križanac. Može doći do mutacije. Dakle, ima 1000 načina, 1000 mogućnosti da dođe do zagađenja tog sjemena. Tako je došlo do zagađenja tog kupusa u Italiji. Jel? Dakle, aprobacija je neophodna i jako važna ako želite održati sjemensku čistoću, sortnu čistoću. I zato vi nemate proizvodnju u beskraj. Vi imate određeni broj generacija i tu je sjemenska proizvodnja završena, mora početi iz početka. Da, ali ja bih ovdje još jednu stvar rekao, pogotovo za ono što nam dolazi izvana sjeme. Mi moramo se zaštititi i moramo tražiti Europu da nas ona zaštiti od sebe. Jer pazite, mi što kupuje naši kupuju od članica Evropske unije. I on meni podvali sjeme. A uči me kako će biti pametan. Da. E sad gledajte, zašto to govorim? Da onaj ko prodaje hrvatsko sjeme, on mora znati da kako sjeme ne valja. Ali to se mora postaviti komora, to se mora postaviti vlada, to se mora, ne da sada svo ono što je kupio hrvatski kupac, trgovac, bez obzira kakvi su. Kupio hrvatski trgovac, on je kupio na temelju izbranih papira. I sada je to prodao, recimo, varaždinsko zelje i sad on treba platiti ceh prema Varaždinu. Jer ne može ništa napraviti prema Talijanu. Čekaj malo. Čekaj malo. Prema tome to se moramo zaštiti svojega, bez obzira je li to moj bio proizvođač ili moj koji mu je isporučio sjeme, svaćamo, on postoji neka njihova ataše za gospodarstvo u Hrvatskoj. Treba to dići na nekakve visine, a ne sada samo udarat po prstima onoga komu je prodao. On je ga prodao na temelju papira koji su bili za nas ispravni sa naš zavod. A naš zavod nije imao obavezu vršiti analizu.
Dakle, U mi tom se je problem. moramo sami